Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le aƒetɔ la me. Megado gbe na mi. Mele do gbe na mi le aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Le ŋkekenyui si ke kpasu nye kplo si egbe la ta. Ele vevie be ŋdɔ le ke mianya eye ne mienye la magadu ŋkpe gbeɖe o. Ŋdɔ le si ke mianya ne mienye la magadu ŋkpe gbeɖe o. Ame ɖe la biam be nu ka nye nua? Nu si ke nye nua ame geɖe sene vɔ gakea womese gɔme o. Yesu gblɔ be ne enya nyateƒea la, nyateƒea la wɔ atrɔ zi ame vovo. Eye wogagblɔ be vovo nyenye ta alo ablɔɖevi nyenye ta ye yɔ mi ɖo. Eye ame si ke trɔ zi ame vovo la meganye kluvi ake o. Elabe le gɔmedzedzea la, míwo katã mi nɔ kluvi nyenye me, si ke nye enuvɔ ƒe eba finyafinya me. Vɔ ke ne nye be aƒetɔ Yesu va wɔ dɔ sia ɖe mia nu be ame sia ame si ke axɔ yi dzi se ko la ato le ba finyafinya ma me, adogo le gbegblẽ ma me la, eya ta ye wòhiã ɖo be miadze si enyateƒe si ke nye Mawu ƒe nya. Mawu ƒe nya ye nyateƒe nya matrɔmatrɔ. Abe leke Bibla gblɔe ne be enya la etrɔ zi nuka ŋti la va nɔ mia dome. Enya la nye Mawu. Gɔmesese le esia si be mianya zeka be Yesu si ke wodzi le gbedodo me bena woafɔ eƒe fu. Eye ɖetugbui ke le aƒe fɔfua, eye menye nyɔnu kple ŋutsu ƒe dɔdɔ ye nye fua o, ke gbɔgbɔ kɔkɔe ɖiɖi ɖe eya ma me. Elabe minya be enua matɔ ŋke tso dzi gboya ko ava xixea me o. Donc Mawu matɔ ŋu ge va gboya ko va ge dze amegbetɔ ƒe dodome o ta la, eye wòwɔe tsɔ ɖokui tsɔ wɔ vi heto ame ke ye ŋutɔ wɔ dzi. Ale bena to ema wɔwɔ me la, ke yatɔm ɖe yeƒe Mawu nyenye afia amegbetɔwo katã. Ale be amegbetɔ siwo katã minye la, ne mi xɔ yi dzi se la, ke mietrɔ zi ame vovowo. Mietrɔ zi ame siwo katã kpɔ vovo kpɔkpɔ ya ke yewo magate ŋu xɔ le asiwo gbeɖegbeɖe o. Elabe menye nye kple wò ƒe dɔ o, alo ame ɖe ye tsɔe na mi o, bena yagagblɔ be o yagava xɔe ɖe mia si o. Vɔ Mawu ke lɔ mi ale gbegbe eye wòtsɔ eɖokui hena ɖe mia ta la, ye tsɔ vovo kpɔkpɔ ma si ke to eƒe lɔlɔ gã la me ke woyɔ be amenuveve nunana, eye mi le gbɔgblɔ be amenuveve yi. Amenuvevea gɔme nye bena nu si ke mewɔ dɔ tso ŋuti kura o, eye nu si ke megoglo eye matɔ se gɔme o, eye nu si ke ne be ega la ƒli hã ame ɖeke matɔ ƒli o. Enye nu si ke wotsɔ na mi faa. Vɔ esi wotsɔe na mi faa la, edze be miaxɔe dzi se. Be nu si wotsɔ na mi faa efematutɔe, elabe mi matɔ tui ƒe fe hã kpɔ gbeɖe o. Nenye be ame le atatui me fe la, ɖewohĩ miakplɔ ya la, mi mate makpɔ ga atui o. Eya ta ye Mawu ŋutɔ wɔe alekea ɖo be wotsɔe va na mi freely faa. Be ame sia ame si ke le axɔe se, axɔ yeƒe dɔ si yewɔ to lɔlɔ gã si ke ɖo na amegbetɔ ƒomewo katã ke ŋutɔ wɔ ɖe eƒe nɔnɔme nu me la, bena wòanye enunana faa na míawo katã. Vɔ nunana faa sia la, gaɖewo me la eɖe fu ne amegbetɔ ƒe nugɔmesese.
be mi glona be nu kata ya me ya na nu ya fa do amegbeto ƒe susu le nenema vɔ le mɔ gbɔ la enu na la fa la enye nu xɔ asi aɖe ke ma tɔ ma ƒle o nu nana fa alo nu si tsɔ nɔ fri alo fa matem tu fe ɖe ŋu la enye enu nana ke xɔ asi wu nu sia nu eya ta wòle vevie be nɔvinye ewo ke le egbe ya sem la edze be nanya nyateƒea ame ɖe gabia be leke woawɔ nya nyateƒea o ya nyateƒe nyanya leka la wɔ la nye bena ɖe ele sema natsɔ ɖoko ƒe agbe atsɔ na Kristo nyateƒea na be ase gɔme la ye nye bena nakpɔ ɖokuiwo gbagbagba bena ye nye to maɖo la abeleke Biblia gbe be to maɖo ye nye nu vɔ keme mi dze eye to ma me la ala do dzesi ɖoko bena ye nye nu vɔ wɔla eye ye ŋutɔ ye matɔ dogo tso eƒe nu vɔa me o ye ŋutɔ ye matɔ ƒle ekododo tso eƒe nu vɔa me o elabe agbe ke le mia me la enye agbe ke nye Mawu ƒe nunana ke ye mi matɔ ame ɖeke matɔ ma ƒle hã o ta Mawu ŋutɔ ke nye agbea ke nye nunana le mia me la ye ŋutɔ ke gakpɔ be eto maɖo la ebla mi tso gɔmedzedzea le ye ŋutɔ ƒe ɖoɖo nu bena nye kplo miate ŋu adze si ame abe etɔ ene eye ne mi dze si abe etɔ ene la ke ne ƒo nuƒo na mi abe etɔ ene la miawo hã miase eƒe nuƒo eye miaxɔ eƒe nuƒo dzi ase abe viwo ene ale be to ma me la miawo hã la mietrɔ zi ye tɔ le gɔmesese si ke nye nyateƒea nyanya ƒe gɔmeɖeɖe ƒe gome bena nate ŋu kpɔ gome le nyateƒea me ela Biblia gbe be le gɔmedzedzea nya la li eye nya la nye eli kple Mawu wa kple Mawu li tso gɔmedzedzea eye eme wowɔ nuwo katã to eye eya ma nɔ me la wometɔ wɔ neneke si wowɔna o numa wòdze be nanya ma ye nye nyateƒea be nyateƒea ye va trɔ zi evi ke mi yɔ be Kristo ke nye Mawu ŋutɔ Mawu ɖɔli yeƒe nɔnɔme va mia gbɔ nenema elabe lɔlɔ ke do na mi la hafi wɔ mi ɖe eƒe nɔnɔme nu la medi be na gu o medi be na tsrɔ̃ o eya ta ye wòdi va mia gbɔ ɖo be miakplo la miate ŋu xɔ eƒe lɔlɔa ale bena yeƒe amenuveve nɔ lɔlɔ ke le amenuvevea me la nanye miawo hã tɔ bena natɔ tu ka natɔ tso ka siwo nye ka vɔɖiwo eka gbegblẽwo siwo la na be miagakpɔtɔ anɔ ekulunyie me la eva be yatso ka mɔ kalẽta le mia ŋuti elabena nye be ega le nu vɔ me la ke egba nye kuluvie ma vɔ ne be xɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se la eye etsɔ wo agbe bliboa nɛ eye agbea meganye tɔwo ke ye ɖeka tɔe la ke gama me la wo vo kɔkɔ le ade blibo ke nyateƒea ya nye ma eye nyateƒe ma la wɔ ame si ke Mawu be nanye elabe nye kplo la mi matɔ wɔ mi ɖoko ame si ke mi be mi nye ne Mawu ke boŋ ame si ke Mawu di be mi nye ne la ye tɔe la wɔ mi eye hafi nate ŋu atrɔ zi ame si ke Mawu be nanye ne la edze be naxɔ eƒe nya dzi se eye naka ɖe dzi be eya ye ƒe dɔ si wòwɔ ɖe ye ta la ye na be ye kpɔ dede ye na be ye trɔ zi ame dzɔdzɔe eye ame dzɔdzɔe la zi ɖeka hã ko trɔna zuna ame dzɔdzɔe magblɔ be gbe ya etrɔ zi ame dzɔdzɔe tsɔ yagadze nu vɔ me eye yagatrɔ zi ame yewo la gava wɔ ame dzɔdzɔe ke o elabe Yesu Kristo ƒe vava la zi ɖeka hã ko va hena nu vɔwo ƒe tsɔtsɔke eye vegua ke atrɔ va la hena ʋɔnudɔdrɔ̃ eya ta nenye be nyateƒe ye exɔ Kristo dzi se la nya bena etrɔ zi ame vovo si ke magawɔ nu vɔ o ame vovo si ke magawɔ nu si ke nye vivitime ƒe nɔnawo ke boŋ anɔ agbe le kekeli me eya ta ye Biblia gblɔ bena nenye be egbɔ be le kekeli me vɔ gake egale vivitime zɔm la ke ele ɖokuiwo ble ma
eya ta wòle vevie bena míame siwo katã xɔ Yesu Kristo dzi se le eƒe dɔ nyui si ke wɔ na mí la ta la edze be míakpɔ gbɔ nyui ɖe bena nyateƒe mi le zɔzɔm le eƒe kekeli la me mi le zɔ le eƒe mɔ la dzi eye eƒe agbe ke nye agbe ke tsɔ na mí la esu mí asi eye mi le zɔzɔ le eƒe mi le eƒe nyateƒea me ɖe asi eya ta Biblia gblɔ na mí bena Yesu nye nyateƒe la agbe la kple emɔ la alo agbe Yesu nye mɔ la nyateƒe kple agbe la ɖeka ma ye nye mɔ la nyateƒe kple agbe la donc nenye be Yesu ke nye enya la eye nye mɔ la ke na le mɔ la ala kpɔ agbe ye gɔme be ne tsɔ ɖokuiwo ne blibo la ala kpɔ agbe eye ala kpɔ bena menye ye gale agbe o ke bo Kristo le agbe le ye me ke agbe ke ne le ŋuti la ma zɔ la eye nye agbe si ke yi eye nye agbe si ke Kristo na wo le xɔse si ke ne xɔ dzi sa tso eƒe ɖokuitsɔtsɔ na me bena nye kplo miatrɔ zi ame tɔxɛ ɖe nɛ ame kɔkɔe ame dzadze ame ma wɔ nu vɔ ke aleluya elabe menye o ŋutɔ ye tsɔ ɖokuiwo de nu va me o Biblia gblɔ bena Mawu ŋutɔ ye ɖe mɔ be mía yewotsɔ tu mí ɖe to maɖomaɖo me ale bena yeave mía nu le amenuveyi le nyuitɔ me be míate ŋu dze si abe tɔ ene elabe ne mewɔe nene o la amegbetɔ mate ŋu adze si be ye nye tɔ na gbe ɖe gbe ɖe o egbetɔ hã si ke wɔ ene hã la egbe amegɔ ɖewo gbakpɔtɔ womebia na Mawu ta se o womenya be Mawu li hã o eye wole agbea ko yakayaka wole agbea nɔ ko yakayaka womenya be agbea ɖe ye nye Mawu le yewo me nɔvinye eya ta wole veve bena nalé be ɖo ɖokuiwo ƒe agbe eye menye tɔwo yo Mawuwoe le me nenema ta nenye be ele Mawu subɔm le Mawu vɔvɔ me la agbe si ke nye Mawu le me la ala kpɔ nɔƒe le me gli eye wòaɖu fia ɖe wo ŋuti la dzi be magava wɔ enu vɔ̃ɖi aɖeke o magava wɔ nu gbegblẽ aɖeke o magava wɔ enu baɖa aɖeke o maɖe susu baɖa aɖeke ɖe nɔviwo ŋu alo awɔ nu ke mele teƒe ɖe ame ɖe ŋuti o elabe Mawu ƒe gbɔgbɔ ke nye nyateƒe gbɔgbɔ la ele kplɔ nu le Yesu ƒe ŋkɔ me eya ta nɔvi medi be nase nya ya ne natsɔ de dɔwɔ megbea alebe bobokpɔkpɔ ke le nya me la nanyi go ŋkɔkɔ na nye kplo sia lo Yesu ne yra wo kaka be etɔ ɖo to se nya siawo aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ kple eƒe ŋusẽ kple eƒe kalewɔwɔa ne bla kpa na nye kplo alebe tso fifia dzi la nanye ame si ke tutu Mawu be nanye na ye si ke nye Kristo tɔ alebena evi ɖe siwo katã le Kristo ƒe ŋugbedodowoa me na ame siwo katã trɔ si tɔ la nanye go ŋkɔkɔ na nye kplo sia le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ dzi woyra ame ɖe woyra be se nya ya le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ke gase nɔviwo kple dɔtsɔla ke woƒe ŋkɔe nye Yesu nyo woyra Mawu ɖewo lolo eye wòna be mi ɖu avɔa dzi to eƒe avu ke wòɖu na mi la me be mi trɔ si avɔa dzi ɖolawo lolo le Kristo ma me Mawu ne yra be ega za ɖe True Forgiveness Mission kaka tso Australia ƒe anyigba dzi ye le gbe sia sem le woyra geɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me amen.